Metsotso ka mora ho simolla ha letsholo la polokeho mebileng, melaelwa ya neng a kganna koloi ya moetso wa van o ile a emiswa thibelong ya mmila. Sepolesa se fumane melata e hlokang ditokomane tse dumelletsweng. Motlatsa mokomishenara wa sepolesa boemong ba province o boletse ha batho ba fetang ba 800 ba tshwerwe ha esale letsholo lena le simolla. In that case, Home Affairs is going to process those people. And in terms of charging the driver, there is a specific, acts or regulations which regulates the issues of illegal immigrants. Mthombeni o hlalositse ka ho phethahala moralo o tlang ho kenngwa tshebetsong nakong ena ya matsatsi a phomolo. What we need is the stakeholder engagement or collaborations, the community policing forum, the issue of the business or the business against crime. So it's taking forward those initiatives in ensuring that we are and we feel safe in Orange Farm. Bakganni ba bang ba sa ikobele melao ya tshebeletso tsa sephethephethe ba fuwe dikotlo tse fapaneng tse ding ke tsa di-license tsa makoloi tse felletsweng ke nako. Balaodi ba fapaneng ba sepolesa ba bile teng letsholong la kajeno la polokeho mebileng.